Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango, kaze mu kiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri itariki 3 z'ukwezi kw'icenda muri 2019. Mu ngingo zimwe zikigize umugambi w'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza watakaje ubwiganze mu nama nshingamateka kubera umushingamateka umwe yawiyonkoye ko agahambya abo bahora batavuga rumwe. Ubugizi bwa nabi bukomeza kwizizira abanyamahanga muri wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo burakomeza, niyo mpamvu Nigeria yarungitseyo intumwa. Mu Rwanda François Kabayiza yakurikiranwa mu rubanza rumwe n'abandi basirikare babiri bakuru bahoze ari abasirikare bakuru, ubu aridegembya ariko ntivyanyuze abamwunganira. Kuba ubushinjacyaha buvuga yuko igihano yakirangije ntabwo ariko tubibona, kuko mu gihe cyose hakiri ubujurire na cya cyemezo cyafashwe nta gaciro kiba gifite. Igihuhusi kiriko kirayogoza amazinga ya Bahamas gikomeze gutera impungenge no mu tundi turere tubafitiye n'urunana. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nongeye kubahikaze. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatakaje ubwiganze bw'umugambwe we mu nama nshingamateka inyuma yaho umwe mu bashingamateka b'uwo mugambwe w'aba Conservatives ahagurukiye mu ngoro y'inama agahambya abo mu wundi mugambwe wa Liberal Democrat batavuga rumwe n'uri ku butegetsi gato imbere yuko Boris Johnson ahaguruka gushikiriza ijambo. Iyo bombori irakomeza mu ngoro y'amakoraniro ya Westminster aho umugwi w'abashingamateka bishize hamwe kugira ngo bagerageze kwisubiza ububasha bwo kugenzura umugambi w'umushikiranganje wa mbere wo kuva mu bumwe bwa Buraya ashaka gukora, yaba afise amasezerano n'ubwo bumwe bwa Buraya canke ayo masezerano atabonetse. Abashingamateka bashaka mu bisanzwe gutangiriza yuko igihugu kitova mu bumwe bwa Buraya atamasezerano abonetse. Muri studio turi kumwe na Robert Patrick Misigaro. Robert, wotubwira gutakaza ubwiganze kwa Conservatives bivuze iki kuri Boris Johnson muri kino gihe? Florentine, mu majambo make bisigura yuko nko mushikiranganje wa mbere ntashobora gutegeka, nta ngingo nimwe ashobora gufata ngo yemezwe mu nama nshingamateka, nta tegeko ashobora kurenganya. Nk'ubu akeneye tuvuge nko nk'itegeko ryo kwemeza nk'amafaranga ku kintu cyihutirwa vyo mugora, kuko nta bwinshi yoronka mu gihe atoshigikwa n'abashingamateka. None ko twari tumvise yuko Boris Johnson yari yasavye umwamikazi guhagarika ibikorwa by'inama nshingamateka kuva ku itariki 14 z'uku kwezi, ubundi ibibaye uno munsi hari ico bishobora guhindura ku mugambi wiwe wa Brexit mu bisanzwe burangiranye n'impera z'ukwezi kw'icumi? Ico abashingamateka bariko barakora ubu no kugerageza gushirako itegeko rituma bagira ububasha k'umushikiranganje wa mbere. Bisigura yuko ingingo yo guhagarika inama nshingamateka ikigira ikibazo, no kuvuga yuko bashaka bagira ububasha kugira bamubwirize azosubire gusaba ibishiramwe rya Buraya kongereza inyuma itariki yo kuva mu ishiramwe rya Buraya, kuko nico kintu bashaka. Ntibashaka yuko bavayo atamasezerano ashizweko. Nukuvuga rero ko itariki 31 z'ukwezi kwa 10 yavugwa nk'uko ari ico gihe ntarengwa irashobora guhinduka kubera ibibaye uno munsi. Irashobora guhinduka, naho nyene we avuga ati sinzosubira kuvugana nabi Buruseli. Mugabo uravye uko natanguye harabatanguye kumuyonkorako ntawo bimenya, no kuvuga itariki ya 31 z'ukwa 10 kubivuze irashobora guhinduka Ubwongereza bukazovayo mu nyuma.
hari abavuga yuko mu bisanzwe gituma yari yabujije yari yashatse yuko inama nshingamateka yohagarika ibikorwa muri kino gihe ari uko vyoca bimuha ubushobozi bwo guhamagaza amatora akaca aronka ubwiganze atahorana. Ibaraca bishobora ubu biragoye kuko mu gihe ubwo bwiganze atabwafise, ingingo yonyene yogira nuko nkuko ubivuze yohamagaza amatora. Mu guhamagaza amatora naho akenera ko vyemezwa na 2/3 vy'abashinga amateka. Mu gihe rero nta na 50% gifise, no kuvuga yuko nkuko bivuga umupira uri mu kibanza c'abashinga amateka. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Dukomereze mu ihembe rya Afrika. Abategetsi muri Eritrea baramaze kwigarurira amashure yarasanzwe agenzurwa n'abanyamadini. Abajejwe umutekano bakaba bazindutse muri ayo mashure mu gitondo cuno munsi basaba yuko yoshirwa mu minwe yabo. Amwe muri ayo mashure akaba yarasanzwe agenzurwa n'ishengero Katolika. Mu ntango z'uyu mwaka leta ya Eritrea ikaba yari isanzwe yarafashe n'ibitaro n'amavuriro byose byari mu minwe y'ishengero Katolika. Abagwayi baharugwa mu bihumbi basigara batagira kivura. Eklezia Katolika isanzwe izwi yuko ivuga itajya umunwa mu kunenga ibikorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Asias Afwerki. Inasaba yuko haba ndetse amahinduka muri ico gihugu ca Eritrea. Tugaruke mu karere. Umushikiriza manza mu Rwanda bwatangaje muri sentare uno munsi yuko François Kabayiza yarangije igihano ciwe akarekurwa. François Kabayiza akaba yareganwa hamwe na General de Brigade Frank Rusagara yahoze abereye umushoferi, hamwe rero na Colonel Tom Byabagamba yari umukuru w'abarinda umukuru w'igihugu mu Rwanda. Yari yahawe igihano cyo gufungwa imyaka 5 ku caha cyo guhishira ibikoresho byafasha mu kugenza icaha. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Abo basirikare bagirizwa ivyaha birimwo kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buriho, ivyaha bamaze imyaka 4 bahakana. Ubu bakaba barunguruje ku bihano bakatiwe na sentare ya gisirikare. Uyu munsi François Kabayiza ntiyabonetse muri sentare. Abashikiriza amanza bahavuye bavuga yuko yarangije igihano c'imyaka 5 yari yakatiwe na sentare ya gisirikare, ndetse akaba yarikuwe itariki ya 24 z'ukwezi k'umunani. Maître Nkuba Milton, umwunganizi wa François Kabayiza, yavuze ko umukiriya wiwe ubu ari mu bitaro kubera ubugwayi, akaba yifuza gukomeza kuburana kugeza abaye umwere. Kuba ubushinjacyaha buvuga yuko igihano yakirangije ntabwo ariko tubibona, kuko mu gihe cyose hakiri ubujurire na cya cyemezo cyafashwe nta gaciro kiba gifite. No kuvuga ngo ibintu bisubira uko byari bimeze mbere yuko uwafatiwe igihano ajurira. Colonel Tom Byabagamba na General de Brigade Rusagara nabo bifuza ko urubanza rwabo rudatandukana n'urwa François Kabayiza, ariko sentare yafashe ko bakomeza kuburana bonyene. Mu mwaka wa 2016 Colonel Byabagamba yakatiwe gufungwa imyaka 21. General de Brigade Rusagara nawe akatigwa imyaka 20, mu gihe Kabayiza yari yakatiwe gufungwa imyaka 5. Dukomereze ngaho nyene mu ihembe rya Afrika. Ishirahamwe rifasha abana Save the Children riragabisha yuko hafi ica kabiri c'abanyagihugu muri Somalia bashobora kugira ikibazo co kubura ibifungurwa kuva mu kwezi kuza kubera imvura yataze. Iryo shirahamwe rivuga yuko abana barenga miliyoni bari munsi y'imyaka 5 bageramiwe n'ingwara zifatiye ku gufungura nabi. Save the Children ikongera ko yuko abantu bataronse umwanya ukwiye wo gusubiriza umusaruro batashoboye kubona kubera uruzuba rwatse igihe kirekire rugahitana ibitungwa byinshi muri ico gihugu. Mu bihe by'agatasi imvura yarataze incuro 7 kuri 8 zikurikiranya mu bihugu vyo mu ihembe rya Afrika. Amasanamu ya satelite agaragaza urugero rw'imyuzuri yateye izinga rya Bahamas kubera igihuhusi Dorian. Abantu 5 bikaba aribo bamaze kumenyekana yuko bahasize ubuzima, bigakekwa yuko hari n'abandi ndetse benshi bashobora kuba barapfuye. Inkuru ya Bernadette Kohe mwishikizwa na Yvette Kabatesi.
mu kiswe umwe mu miyaga ikomeye mu nyanja ya Atlantique utigeze kubaho. Amashusho ya video y'ababonye uko byagenze basobanura uburyo hari imyuzure ikomeye kandi yakwiye hose, aho imiryango ifite ubwoba ihunga amazu yabo kubera imyuzure. Urubuga rwa interinete rwaho rwatanze impuruza ku bantu baheza aho bari. Rwashyize hanze amashusho y'uburyo uwo mujyi wa March wangiritse, harimo n'imodoka ya kamyo yari yikoreye imirambo y'abantu. Abarwariye mu bitaro biri i Freeport baheze mu tugare tw'abarwayi mu nzu yuzuye amazi. Amashusho yafatiwe mu kirere agaragaza imyuzure irenze urugero, aho n'ikibuga cy'indege cya Grand Bahamas nacyo cyagezweho nawo. Iyi ni BBC Gahuza miryango, tugeze ku isaha imwe buri minota hafi 20 mu Rwanda no mu Burundi. BBC Gahuza miryango ibajane mu misozi ya Alpes mu Bufaransa. Umukuru w'igisagara kiri mu misozi ya Alpes muri ico gihugu yahamagariye President Emmanuel Macron kugira kukingira Mont Blanc, isonga riruti yindi muri iyo misozi, avuga yuko ryononwa n'ingenzi ataco zitayeho. Jean-Marc Pelex avuga yuko Mont Blanc isa n'iriko irahinduka ikibanza c'imyidagaduro kubera abantu bahaja bakagira ivyo bishakiye canke bakaduga batabanje kwitegura neza. Umukuru w'igisagara ca Saint-Gervais-les-Bains atanga akarorero ku mwongereza yahoze mu gisirikare yatayeyo imashini bicarako bakwega imigozi mu kwinonora imitsi, kuko ngo yasanze imuremereye cyane bikamugora kuyimanukana aho yarasanzwe acumbitse. Abantu baharugwa mu bihumbi 25 baraduga uwo musozi wa Mont Blanc, naho kuzurirana kw'abaduga n'abamanuka ku micamo yawo kukaba gutanguye gutera umwitwarariko. Ubusahuzi no gusambura vyiziziye abanyamahanga birabandanya kuva ejo mu muji wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Kubera ivyo, Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari akaba yarungitseyo intumwa muri ico gihugu. Inkuru ya Milton Kosi ari Johannesburg mu shikizwa na Fenaga kwayo. Abantu babarirwa mu mirongo nibo bamaze gutabwa muri yombi nyuma y'ibikorwa by'ubusahuzi no gutwika amaduka n'imodoka. Igipolisi cyagerageje gutera ibyuka bihuma amaso no kurasa amasasu y'imipira kugira ngo kirebe ko cyashwiragiza abo bantu basahuraga. Umukuru w'igipolisi cyo mu ntara Lieutenant General Elias Mawela yavuze yuko muri Alexandra no mu majyaruguru ya Johannesburg ibintu bimaze gutuza, ariko yuko bitaratungana neza. Umukuru wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamaganye buriya bugizi bwa nabi yise urukozasoni. Perezida Ramaphosa yavuze yuko nta mpamvu n'imwe umuntu wo muri Afrika y'Epfo yakwitwaza ngo agiye gutera abanyamahanga. Ibiro bihagarariye Ethiopia i Pretoria byagiriye inama abanya-Ethiopia bari yo gufunga amaduka yabo muri iki gihe ibintu bitameze neza. Iyo nkuru ya Milton Nkosi kubadukurikira ku rubuga rwa Facebook mwagize nico muyivuga ko nk'uwitwa Ntaka Fao Aimable aravuga atasigaye ngo tushaka Afrika yunze ubumwe, turacari kure, ndarahiye leta nifata ingamba yihuta kuri ico kibazo. Nayo gwiyamiriza Aimable avuga ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, ntibisubiremwo abanyafrika, umuntu tumuhe agaciro kiwe, icongeye ko umuntu afise uburenganzira bwo kuba ahashaka. Martin Ndizeye avuga umwasi wa Afrika n'umunyafrika. Naho Ndikumana Ferdinand avuga ati badahinduye ingendo biraboneka yuko bitagiye koroha pe. Imbere yo kubashikiriza urunana tubabwire yuko hari cigwa gishasha giheruka gukogwa ku ngwara ya kanseri cerekanye yuko iyo ngwara isigaye ari yo mpamvu iz'ubwa mbere muhitana ubuzima bw'abantu benshi mu bihugu bitunze. Abashakashatsi bakaba basanze impfu ziterwa na kanseri mu bihugu biteye imbere zimaze kwiyongera incuro kabiri ugereranije n'ingwara z'umutima usanga arizo zigwiriye zihitana abantu mu bihugu bikene. Ico cigwa catangajwe mu kinyamakuru The Lancet cakurikiranye ubuzima bw'abantu bakuze bagera ku 160 bo mu bihugu vya Canada, Arabie Saoudite, Suède na Emirats Arabes Unis. Ubu naho n'umwanya urunana.
twaruremesha mu ngaruka zo kutishyura ubwisungane mu kwivuza ku gihe. Stefano we ngo yaraye atagohetse. Yagize ikihe kibazo? Ni urunana. ese niwe Nyiramare. Karibu. Karibu siki. Amayeri yawe naramenye Stefa. Nakoze ikize kandi guhereza urusokozo rwanjye. Kantengo yambwiye ko warutwaye. Niba washakaga impamvu nyinjiza mu cyumba cyawe rero ntabyo ubonye. Pereza. Nyirambariza rwose wacurutse tukabana neza. Abarira. Ubu siko burinze buke rwose ntatoya gatotsi. Ibyo birakureba singe wakubujije gusinzira. Hakuze kurara ukumbagurika ku kirago waramenyera umufariso. Mama we. Uziko nawe utagira impuhwe Nyiramare. Nkenguye rwose nishimye ngira ngo uje kumbaza uko naramutse kuko uziko naraye ahantu hari. Nkubaza icyo ariko? Ko haraye birandeba. Nyiramariza rwose cinkoni zamu. Mbabare mpereza ariko ibyo nshaka. Ibyanirwa byacu hano mu cyumba cyacu. Cyawe nande? Cyawe nande ariko. Kwibyange nawe byarangiye Stefa. Niba ushaka kurara ku mufariso uzimuka ujye kurara kwa Nadina, ubu niwe mugore wawe. Hari ikindi? Uri imyoza suri imyoza iki byo nkubwira so kuri. Uzasanga inshoreke yawe kuko niyo umaze igihe uha amafaranga wakoreye. Ariko Mari, iryo zina unaryibagirwa Stefa, ntuzongere kujya umpamagara. Unsibe mu mutwe wawe wibagirwa ko twigeze kubana nako no kumenyana ubyibagirwe. Ibyo se urumva bishoboka bite n'imyaka tumara iki? Ariko urumva cyangwa ntiwumva? Ndambiwe kubana n'umugabo w'indiririzi uzatungwa nuko nakoze. Ayakorera ntaza aho ayashyize ntananyubaha kanca inyuma. Ndabirambiwe. Niko wongeye koko kungeranya n'ikirondwe cyangwa inda? Niko Nyiramare. Mbabarira. Menya ko ndambiwe. Nta gatanya nzasaba ariko unyibagirwe. Tubane nk'abanyamahanga nabo batashaka kuvugana. Urumva? Uranyumva neza? Ariko turanshaka iki Patrick? Wese uramunyira iki Beni? Nukuri nabona gushaka kungonga nkaguhunga nkabona urakomeza kunkurikira. Ho muri ryo kosa sinarikora sha. Niwe wizanye rero. Ngankorera nikomereza urugendo. Nari ntuye ngo nduhuke gato. Ariko si ibintu ko ari byinshi urabitwara ute Beni? Uko nabitwaye kuva ku isoko kugera hano. Ibiremereye cyane ndabyikorera ibindi nkabitenga tasha. Wivunye cyane sha. Kuki utateze igare ngo uri gutwaza cyangwa feromoteri? Umuntu aba yifitiye imibare myinshi Patrick. Imibare ko ntigomba gutuma yivunisha Beni. Ubu iki gifuka wakikora ntikikubyinagaze koko? Nabigira ntese Patrick, ko ubucuruzi bwacu ari bwo bugitangira. Ubu twemeje ko ibishoboka tuzajya tubyikorera ariko rwose ntidutanga amafaranga da. Ko bigoye. Ndihangana nyine narangiza hazamuka nkaha nkaruhuka. Ariko nkirinda gutanga amafaranga Patrick. No kwihangana wa mugani wawe. None se ubu koko njye sinatinyuka kugira igifuka kiremereye gutya. Patrick rwose igendere nyine ubwo ndabwira undi umuntu ankorere. Si icyo nshaka Beni. Fasha ibicuruzwa byawe rwose tubishyana kuri velomoteri yanjye. Mva Patrick di ndakubwira ko nta mafaranga nifitiye, utishyira imitwaro yawe kuri velomoteri ngutwaze. None se ko ngiye mu cyerekezo cy'iwanyu nkaba nta mugenzi mfite wazanye nkagutwaza koko Beni? Patrick igendere nta mafaranga nifitiye. Ariko se hari amafaranga nkwatse koko Beni? Urashaka kuntwaza ku buntu se? Cyane rwose. Ahubwo nawe ndagutwara nkugeze imbere ya butike y'iwanyu rwose. Uko kwaba ari ukukugora no kukwicira gahunda zawe rwose Patrick, kandi nari kubyitwaza nkagerayo. Kuki utekereza ko ari ukungura kandi ari njye ubikwisabiye Beni? Nukuri sinkunda kugorana Patrick. Wari ukoze ariko nyine igendere da. Beni ubwo wanzira ifite ingwahe kuko nibyo bintu biremereye twaye unyimishije umugisha. Ahubwo se niko ibi mbona ni ibiki murebeye? Ubonye iki se kandi Rureme? Uwo mugore ko kubuntu ushaka gusubira mu bitaro? Ko nasize nkushigishiye igikoma nkanavunika nkutekera ukaba utakozemo koko. Wawe yavuga ibindi byo gusubira mu bitaro wivuga Rureme. None muganga yakubwiye ngo iki? Ntiyakubwiye ko kugira ngo ugarure imbaraga uko ugomba kurya. Ukihata iki gikoma kirimo amata ukanarya iryo yuzuye koko? None ibi ni ibiki wakoze? Erega mu kanwa kanjye harasharira. Ngo mu kanwa harasharira? None se umurwayi arira kuryoherwa ko arira gukira no kubaho neza murebeye? Rureme ihangana wibabara rwose reka hake nyine ndebe ko nagerageza. Ariko ubundi umwuka wabyo wose iyo nkubise mpita numva ashatse kuruka. Mvara mubwire murebeye iri.
nukomeza kwitwara gutyo ndakuregera umujyanama w'ubuzima urabyumva? mbabarira Rureme utanteza nosiyata icyo gikoma ndakinywa mu kanya rwose. umva mbese utinya umujyanama w'ubuzima se kurusha uko utinya kubura amaraso kandi uzi ko byatuma umwana wacu atabaho? ni ukuri ndagerageza. simvuze ngo urye byinshi wa mugore we ngo wuzuze inda, icyangombwa ni uko wakoramo duke duke uko ubishoboye. ndumva bikubabaje ngaho zana icyo gikoma ngerageze. ntiwumva se ahubwo ubu ngomba gukurikirana imirire yawe ku nyungu z'ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite. ahubwo se Rureme ndakumva. ninde wadusuye? dusura gute? dore akira ahubwo igikoma unwe. ngaho unywa ku igikoma rwose. dusura badusuye byahise kandi nyine mbese ubushize ubwo naranguzaga intoryi amafaranga nyine banyishyuye nayashyize hariya mu musego wanjye none ndebyemo ndaheba. wahara n'iki wa mugore we? ese ugira ngo ibitaro biri hariya ntibyadusize iheru umurebwaye kutagira mitiweli? narabibonye niryo kosa rya mbere nabonye. ngo iki? ubwo harayafashe yose uyishyura ibitaro rero ayawe uyakoma mu mufuka. wahora n'iki murebwaye? ayahe nakomye umufuka se? ahubwo ko nabo njya muri amata bose nabishyuje ubu mbagemurira narayakuyeho kera wa mugore we. ye ni nyamara ikosa rikomeye nabonye ni ukutishyura mitiweli. uzi ko uri umuntu udasanzwe Patrick. iki ngifashe se ahubwo aho mu nguni uti ntiwari uzi ko nshobora kugutwaza Beni? ni ukuri sinarinzi ko uri umuntu mwiza bigeze aha ngaha Patrick ku buryo utwara umuntu n'imitwaro ye ku buntu koko. ntunzi neza rero ndabibonye. gusa urakoze cyane Imana iguha umugisha. ntiwari wanze kwibuma se sha? Patrick ntabwo ari ukubyanga sinkunda kuruhanya nyine nari kwihangana nkaza buhoro buhoro bikantwara umwanya n'imbaraga. ntukavunike kandi Imana yaravivuye Beni. ngo yaragize ite? yaduhaye ibinyabiziga. urakoze cyane ibisigaye ndabyitunganyiriza neza rero ibyo naranguye byose ndabishyira mu mwanya wabyo nyuma. okay. ntuse kutagenda nta kazi ufite Patrick? mu gitondo no gukora amasuku gusa kandi hakaza umuntu umwe umwe kandi abashinzwe isuku rwose ubu ngubu bamaze kuyikora. none se ngumya tukaba twiganira hari ikibazo Beni? ntacyo da nanjye se ko nta bakiriya mfite. nawe se ubundi nta nubwo duherukanye. buri wese se ashaka ko aba ahugiye mu bye twahurira he koko Patrick? ni ubunebwe tugira naho ubundi rwose umuntu yashatse guhura n'undi ntiyabura uburyo yabigenza. hanyuma se urateganya gukora iki Beni? nteganya iki gute? mu birebana no gukomeza kwiga mbese ukajya muri kaminuza. sha Patrick ugira ngo siniyakiriye rwose gukomeza kwiga mbona bitazanyorohera. kandi wakundaga kwiga disi? narabikundaga nyine ariko mama apfuye nabonye ko ubuzima buhindutse Patrick nta cyizere ngifite. ihangane sha Beni ni ukuri ihangane nyamara ushobora gucika intege kandi amahirwe yarahari. bimbwire neza se sha Patrick niba hari uko uzi umuntu yabigenza akiga. umva Beni ikintu kibi mu buzima burya no gucika intege. Patrick rwose niba hari amakuru arebana n'icyo umuntu yakora akabona umwishyurira wenda akazanishyura yararangije mbwira pe. ugacwa we cyaga cyari cyinshi agasome rwose nawundi rero ibyo uvuga ni ukuri busho abantu bino bararebuzwa ugira ngo se bakimwe inzoga batubonye tunywa karufu ugira ngo ntibaje ikinywa baje ikinywa bari baje inywa se tutari twabasiga i Nyarurembo tukajya gukorera i Nyarugenge. ahubwo mbwira amakuru y'ako kazi ko mu murwa ngo wageze he? amakuru se yakurikirana umunsi ku wundi. no mu kanya kashize wa mugabo twari turimo twandikirana rwose atikise aradukijijwe. erega abantu bakomeye ntibagira n'akanya burya abafite akazi kenshi nibyo ariko ngo ntarabona umwanya wo kugaruka inanga Nyarurembo ngo azarebe ibyo twakoze nyine bishime ubundi atujyane mu mukida. ntagira ze rwose nizeye ntashidikanya ko azashima twakoze neza pe. Nyarurembo tuzatuhaza rimwe na rimwe ariko basha ubwo nta soni mufite koko? ariko ubwo ntibandubwira ngo bashatate wowe na bagenzi bawe bihorere
cyihorere buriya urwaga rumaze kubageramo. No. Turi mu kabari twese. Twishyuye bidusakuriza. Baragimaka by'imipira ngo za mayu ni mani yuso na za barusoro. Byose twe biratureba. Ariko wa mugabo wacishije make ko hano twese twishyuye wa musaza. Wakabimenye se nyine ko twese twishyuye. Ukatwubaha ntuno dusakuriza twe turabasaza. Siko nasone. Ese ubundi kushaka kutuzana iryo ryori kandi usigaye uri mugenzi wacu Tade. Nyamara kideyo ariko umugabo rwose mwihorere mureke. Nasone sha njyewe ndi mugenzi wawe. Kuva rya njyewe ndi mugenzi wawe sha. Bana batubaha gusa. Ngo kuva ryari uri mugenzi wanjye kuva aho umukwe wawe atagitungiye imodoka asigaye agenda atera amakashe mu muhanda nkatwe twese. Watwirase ariko ubu ngubu byarahindutse sha. Uranyumvira inyuro busho. Uranyumvira inyuro. Uyikwitesha igihe mu bantu rwose batarizwe. Bari abantu ntabwo babararizwe ukomeje kuvugana nabo bwo banagutuka. Bahu ni unyeteje reka mubwire busho mureke rwose amenye ko na capati ndya ari umukwe usiga uzintekera. Uvuze muki sha? Uvuze muki? Na capati ndya ni umukwe wawe usiga uzintekera. Umukwe wa Philip wadukangishaga ngo washingiye umukire da. Ubu ni umukozi wanjye untekera capati n'icyayi. Wabyumvise? Ariko wa mugabo we nawe urasebanya rwose. Hoye mureke Philip sakora. Waya. Philip sakora wawe rwose kuva ryari. Akora wawe mu rugo se? Ariko numugasebanya namwe rwose. Uri murasebanya nawe. None ninde ucuruza icyayi na capati? Ninde ucuruza icyayi na capati hano Nyarurembo? Nabwo ari we. Ntibishoboka. Ushoboka. Niba ibyo ari ukuri Philip twabonana. Arabeshya ariko. Nako ngomba kubimubuza niba ari nabyo. Uko nukunsebya. Ariko nkuko iyo ngukubitibuye ntabwo ariko ari wowe wari kuba wizize koko Nade. Ariko se umuntu w'umugabo gatagata afatibuye koko? Nyamara mba mwumennye umutwe ngira ngo nimbwa. Imikino rwose ntukayikine. Nyine nanekinze kuri kariya gahuru kugira ngo utambone ugahita usubira inyuma. Ubundi se urinda uza kuntangira mu nzira ijya iwanjye uranshakaho iki? Cyo ngushakira se ntukizi koko? Kuki wigize nka na Stefa? Ubuyobozi bwo gutegetse ntabwo ubizi. Witonze nta mafaranga ndabona. Ariko ntugira ngo simba Nyarurembo Stefa. Amakuru yose mbanya afite. Ibiraka wakoze ndabimenye. Nta mafaranga yanjye rero. Yawe. Yanjye nyine. Wowe. Ntibagutegetse ko yampa. Ko nabyemera imbere y'ubuyobozi. Nemeye ko nzayanyagwana yabonye. Ariko ubu ntayo mfite. Ujye kujya ukora ushyira umugore wawe mukuru rero. Ibagirwe ko mpari. Ibyo byibagirwe. Erega nawe wiyise umugore wanjye. Umugore wawe nyine. Waramenye Nade. Hari we. Nturi umugore wanjye ngenda ashatse umugore umwe. Ubyumva? Hari we. Kwigutura nkubwire Stefa. Byaramenyekanye ko twabanye tukanabyarana umwana. Ubu nanjye ndi umugore wawe rero. Uraseka. Cyakora kabigaseko nka. Uraseka iki se? Nyiramariza se umugore wawe wenyine di. Ugomba gukora ukatugabanya kandi twese. Ukatwitaho ku buryo bungana. Urumva? Ibyo sabyo byategetswe nandera. Nta bangara igihari di. Sinigaragaje mu nama y'abaturage bose. Nanjye nkeneye kwitabwa nk'umugore wawe di. Fango umunwa senya. Uranshikishije Stefa. Nutubariza inshingano zawe nk'umugabo. Nzimuka nze kubi wawe. Urumva? Ibyo ngibyo byibakirwe. Nzafata umwana wawe tuze kubi wawe cyangwa nzasubire kukurega mu buyobozi. Urahitamo iki? Cyangwa warasaze ntiwayimenya Nadine. Nadine yariye karungu. Stefano udashaka kuzuza inshingano ze nk'umubyeyi wamubwira iki? Ubona se hakorwa iki ngo yemere kwita ku mwana we na Nadine? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze abo mu runana nibo bashoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri tubabwire yuko hano mu Bwongereza umugambwe w'aba conservatives ari nawo wari ufise ubwiganze mu nama nshingamateka uno munsi wabutakaje kubera umushingamateka umwe yabavuyemwo akaja ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta. Ivyo bibaye mu gihe umushikiranganje wa mbere yarakiri karagwinzura n'ikibazo cyo kuva mu bumwe bwa Buraya. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru mwijumwe ariko mwumva Florentine Kwizera turabakengurukiye mwese abahisemwo BBC Gahuza miryango.